2015 by'okwezi kwa kabiri 2018 Umar Asiimwe orikweyeta omugabe wa Ankole nubwo yakwatwa n'abatahi be bana abarimu Max Muhumuza, Joseph Kanchuruho, Brenda Katushemerirwe na Wycliffe Amanya. Aba bakatebwaho emanja zirikuhika mushanju ezirimu okuretaho akashashamaro, okuretaho okwebaganisamu, okweyeta atari hamwe n'ezindi. Eri izooba barikurebekaho omumaisho g'omuramuzi w'idara ry'okubanza Sanyu Mukasa aba bihwaho emanja bwanyima y'okubura obujurizi oburikumara aha birikubagambwaho. Mbwenu bamurekura ngwagenda. So ikinyo ninchetegereza ntigera ngo nikimanyisa ngu Umaru takweyeta ky'atari. Umar Asiimwe orikweyeta omugabe wa Ankole arikugambaho n'abanyamakuru yagira ngu yazagumizamu n'emirimo ye kandi yajumirira abakushisha izina rye ngu narwanisa Gavumenti. Tuzagumizamu nk'abanyankole nko tugenda tukora emirimo yitu konka hariho abantu bamwe bagezaho kusisa izina ryitu nk'abanyankole kugira ngu itwe turwanisa Gavumenti ekyo bishitashikira. Ogu yayongera yagira ngu yaza kukwatanisa na Gavumenti barwanisa entakimazire na munonga abo bona abayokiza orubiro rwe omuritaba ky'abanyoro omuri Nyakayojo Mbarara. Kandi mpamya ngu hatwaza kutandika kutebekanisa kubwarura omuteeka bwarwe nabamuha abantu ababiri barwana bariya bakureta ebizibu omugabo hatwaza kukozesa omukono gwitu gw'amaani turikukwatanisa na Gavumenti tubiiha omu kikaari kiitu ekyo. Bamwe mu bantu abaija bamushendekerize bayereka okushemererwa. Ikintu nsimbira mukama mbenisha ababemba mu Rwanda babemba mu Rwanda miringo mingi kunga tushabire mukama yasingira simaranga kwa ngo omushango ogu Gavumenti yakutuyawoje yamanya ngupine bizibu ari Gavumenti. Nabwe Umar Asiimwe nubwo arabe yasinga orubanjoro bitakine manje ezindi omu Kooti ezirimu okutahirishe Kawesi Idrisa omu butikirizana obwareetiire orubiri rwayokibwa obwe barikufa noho shemerire kutwara ekitebe ky'obugabe. Ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa.